Kayeng Kashri Additional Deputy Commissioner Judicial East Khasi Hills, Kalarai Penrem ya urunar ubakirteng Stefan Kongtim, Dakabasat Patok Sansnam Halor Kajingdon Kti Hakabadung Dakatari ya wei ubrio hasora ha ubnai rempang arja apulai. Kayeng Kashri Kalarai Penrem ya uni urunar hapo kekindon laispa nyo bat laispa arpun rio IPC, bat dan kuna arpo jartingka bat sanpo jartingka, balada umla ban siu un hab ban syong patok sa ar benai bat shi benai. Katkum ke e jahar bala ujor hak arpuwe trik leber ar jar pulai, la ong ba Stefan ula persyang ban shim ka jing im jong u nong ujor, da ka badung da ka tari na ki benta jong ka kepo, hak jingjia ka balajia hak arpesaw trik urempang ar jar pulai. Superintendent of Police ka East Khasi Hills uba Vivek Im lingba ukurwa upentep ba uni ubriu bala syak rai penrem uladap lupa bensyong hapatok hadu ars nam san benai bat katan rius ngi kumta menta unsyak set sana ka benta ars nam shi benai bat arpos ngi.